Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Niba uri umubyeyi ukaba witegura kubyara, naguteguriye amazina meza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu niba uri umubyeyi w'umusilamu. Nkwibutsa neza ko impano ikomeye, nziza kandi ishoboka ni izina uha umwana wawe. Nguhaye ikaze rero kandi ngusaba gukora subscribe niba aribwo ugeze kuri iyi channel. Izina rya mbere ni Ayman. Ayman ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umunyamahirwe. Izina rya kabiri ni Tariq. Tariq ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura inyenyeri ya mu gitondo. Irindi zina ni Rashid. Rashid ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya nanone, rikaba risobanura umuyobozi w'urumuri. Irindi zina ni Hamza. Hamza ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umunyembaraga. Irindi zina ni Jamah. Jamah ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura icyiza. Irindi zina ni Salman. Salman ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura ikirinzwe cyangwa se umunyamahoro. Irindi zina ni Mustafa. Mustafa ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura uwatoranijwe. Irindi zina ni Nadir. Nadir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo muri Arabiya, rikaba risobanura ikidasanzwe. Irindi zina ni Sulaiman. Sulaiman ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo muri Arabiya, rikaba risobanura umugabo w'amahoro. Irindi zina ni Isa. Isa ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura Imana. Irindi zina ni Zubair. Zubair ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya nanone, rikaba risobanura gukomera. Irindi zina ni Hakem. Hakem ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umunyabwenge cyangwa se umuhanga. Irindi zina ni Salih. Salih ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura kubaho. Irindi zina ni Bashir. Bashir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura uzana inkuru nziza. Irindi zina ni Zayid. Zayid ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura kwiyongera. Irindi zina ni Taha. Taha ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo muri Arabiya, rikaba risobanura igitunganye. Irindi zina ni Had. Had ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya nanone, rikaba risobanura umuyobozi. Irindi zina ni Akir. Akir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umuhanga. Irindi zina ni Ayman. Ayman ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya nanone, rikaba risobanura umunyamahirwe. Irindi zina ni Nazir. Nazir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura urumuri cyangwa se igishashagirana. Irindi zina ni Naim. Naim ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura utuje. Irindi zina ni Zaki. Zaki ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura igitunganye. Irindi zina ni Idris. Idris ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya nanone, rikaba risobanura umusobanuzi. Irindi zina ni Ziyad. Ziyad ni izina rihabwa umwana w'umuhungu,
rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura kwiyongera. Irindi zina ni Amin. Amin ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura uwo kwizerwa. Irindi zina ni Faiz. Faiz ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura intsinzi. Irindi zina ni Mujahid. Mujahid ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya nanone, rikaba risobanura indwanyi. Irindi zina ni Bassam. Bassam ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura guseka. Irindi zina ni Ihab. Ihab ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura impano. Irindi zina ni Imad. Imad ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura kwigirira icyizere. Irindi zina ni Falah. Falah ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura intsinzi. Irindi zina ni Faruk. Faruk ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umuhungu wo kwizerwa. Irindi zina ni Gan. Gan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umukire cyangwa se ubutunzi. Irindi zina ni Ishan. Ishan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura izuba. Irindi zina ni Jabir. Jabir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Arabiya, rikaba risobanura umujyanama mwiza. Aya niyo mazina naguteguriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye, kandi nkwibutsa neza ko niba uri umubyeyi ufite uruhare runini cyane mu guhesha umugisha umwana wawe cyangwa se kuwumwimisha. Ahangaha rero bihera mu mazina umwita. Jya umwita izina ryiza nawe ku buryo azajya aryumva akumva rirashimishije, ritari rya zina rimutera ipfunwe cyangwa se ku buryo nawe yumva rimubangamiye. Mwakoze cyane, bye bye, ndabakunda.